Тайкен чынында төлөп береби? Тайкен макчасы момундай. Хай, эмне кылып атасыңар? Муну эмне омуруп салдыңар? Тайке! О, Тайке! О, Тайке! О, Тайке! Tayke! Emne kurasın ha? Ne oldu? Emne tikreyesin? Hay koşuna, bul emne kılgadыңар? Bul yer bizdiki da. Ey Cesir, bul yer seniki emes. Bul yer meniki. Hay ilgerteden berile bizdiki. Emne şek ölsele gençlerdiki olup kalabı. Oy tovo, oy sen degen biyaka iyi emesin. Sen eştikin yok biyakta. Kaşa karbayım ben. Dağım ne oldu? Deme o katın. Gelecekçen atan beri menin cerim de böyle. Gerek bolsa oldu. Eştikine emez bul degen. Düğdünde takmeti yok bunda. Bar kılar çağır. Yine turasına çaldıram. İşte öyleysin herbe. Ay bunu bilbeysin be. Bunu büt ayıl bilip bitmedi. Boldu Hilavaç. Senin gözünün yaşından aylansın. Hilava boldu. Hilavaç. Kantı bilebayım. Oğulların ırskısın talaşıp atpayım. Kantı bilebayım anan. Өткенде мен Окук булағы деген тренингке барып келдім. Ал жерде аябай жакшы экен. Жанагы акысыз адвокат менен айыл соттору, аксакалдар соттору чогуу иштешет экен. Аябай жакшы кеп кеңештерди, жакшы маалыматтарды берет экен. Сен андан көрө көп ыйлабай ошолорго барып көрчү. Макул. Барса барайын жошояк. Ошо. Vakit. Senin bul bulganın doğru emas. Eğer şeki türü olganda sen mınday kılbay deleng. Jer şekinikine. Mana al kaytış bolgan günde dağı bul jerde baldarı turat. Mana gelinçegi turat. Senin bul kılığın akılga sığbayt. Ya mana yurist özüne gelip kaldı. Salmaslar var. Salmaslar var. Oturunuz. Жоқ, рахмат. Шундайлы. Бақ байке, бұл қылғаныз тұра емес болып қалды. Өзіңіз бағындап тұрған шығарсыз. Эми мен тура эмес кылып турмун. Кошна, сиз да кечирип коюңуз. Тура эмес кылып турмун. Ой, сен карачы. Бұл документтерде бардығы жазылған, тақталған. Эже, дағы тақтап жардам беребиз сизге. Мына азыр өлкөбүздө кепилденген юридикалык жардамды координациялаган борборлор ар бир аймактарда бар. Келин бала. Эми мына бул такшалган юрист менен биргеликте калган иш кагаздарынын бардыгын иретке келтирип ал. Эже анда жүрүңүз. Калган кагаздар бүтүрөлү. Рахмат сіздерге. Чоң рахмат. Жақсы қалыңыздар.